Pod geslom Svijet mladih za svijet mira u Zagrebu i 9 okolnih mjesta su organizatora 8. srpnja 1987. svečano su otvorene 14. svjetske studentske igre Univerzijada. Na ideju o organizaciji tog velikog sportskog događaja tadašnji Savez za fizičku kulturu došao je 1982. kada su naši sportaši postizali izvrsne rezultate. Prvaci su bili Dinamo, Mladost, Cibona. Problem je bio u tome što su Zagrebu nedostajali sportski objekti koji su bili presudno važni za dobivanje tako prestižne organizacije, jer se Zagreb natjecao u žestokoj konkurenciji s Indianapolisom, Brisbaneom i New Delhijem. U 2 godine koliko su trajale pripreme, grad koji je dotad bio prilično zapušten promijenio je svoje vizure i zablistao novim sjajem. Sagrađena je dvorana Dražena Petrovića, plivalište Mladost, uređen je Jarun, preuređen je dom sportova, sportski kompleks na Šalati i dvorana Kutija Šibica. Obnovljen je muzej Mimara, dograđeni su hotel Dubrovnik i autobusni kolodvor, preuređeni trg Bana Jelačića, Tkalčićeva ulica, te studentski domovi Cvjetno naselje i Stjepan Radić. I okolna mjesta dobila su velike sportske objekte. Zagreb je živio poput globalnog sela i nikada nije izgledao tako svečano. U 12 sportskih disciplina natjecalo se 3915 sportaša iz 122 zemlje iz cijeloga svijeta, a veličanstvenu priredbu pratilo je 1570 akreditiranih novinara. Ponos našeg grada, Univerzijada, bio je slogan koji je isticala simpatična Vjeverica Zagi, maskota studentskih igara koji je dizajnirao naš poznati autor animiranih filmova Nedjeljko Dragić. Zanimljivo je da je tih dana 5. milijarditi stanovnik našeg planeta postao Zagrepčanin Matej Gašpar, čije su fotografije obišle svijet. Svi mediji izvještavali su o tome da se njegovim rođenjem, baš u vrijeme održavanja svjetskih studentskih igara, slavi pobjeda čovjekove volje, uma i talenta protiv zajedničkog neprijatelja, bolesti i nesreća.